Posljednja dešavanja u Sandžaku predstavljena su kao sukob unutar islamske zajednice u Srbiji sa kojim država nema nikakve veze. No mnogo je pokazatelja da su državni organi itekako upleteni. Razloga je više. Od namjere da se upravo u Sandžaku brani Srbija i Kosovo do kontrole nad novcem islamske zajednice i utjecaja na ovdašnje stanovništvo uopće. U Mešehatu islamske zajednice u Srbiji kažu nam da je posljednji pokušaj preuzimanja ove vjerske institucije od strane Beogradske struje dodatno isprovociran i pismom muftije Zukorlića u kojem je pozvao državni vrh Srbije da stavi na raspolaganje dokumentaciju o imamima koji su suradnici obavještajnih službi Srbije. Država se oglušila o taj poziv, ali očito da se oni nisu oglušili, jer su se osjetili prozvanim i vjerovatno ugroženi, znajući da se ipak do tih podataka može doći i bez vrhove države. Jer je poznato da nekoliko država nastali iz bivše Jugoslavije imaju sve podatke za bivšu Jugoslaviju. Prema tome, oni su bili očito uplašeni i htjeli su da imaju bijele figure u svojim rukama i krenuli su u napad. Naravno da će to da bude privlačno i slatko, recimo, bosanskoj javnosti, eto da ovi rade pro-srpski, da je to nešto što UDBA pomaže. Za sve te stvari trebaju dokazi. Naravno, to su sve sumnje. Neka se dokaže da vidimo šta je, gde i ko, naravno, da će se optuživati te službe. U kojoj meri vladajuće partije stalno igraju na tu podelu u Sandžaku? Uopšte ne igramo. Nama apsolutno ne igramo. I na političku i na versku? Ne. Apsolutno ne igramo. Ako pogledate odnose u vladajućoj koaliciji, ako pogledate odnose između kolege Ljajića i Ugljanina, pa vi vidite da tu postoji jedna evolucija, da su oni, da tu više nema sukoba. Nema, jer su sad ušli u vladu, ali je bilo sukoba. Naprosto je, pa bilo dok je jedan bio u vladi, drugi nije. Naprosto imamo jedan potpuno obrnut proces, pa možemo da kažemo da... Pa da li imate situaciju da država podržava jednu zajednicu, drugu ne podržava versku, kada je reč o verskoj zajednici? Mislite u pogledu veroučitelja? U pogledu verskih zajednica, koje traje od 2007. Podsjećamo, memorandum 1, dokument Srpske akademije nauka prije 25 godina, bio je dokument rata. Memorandum 2 je isto. Užas. Kreativni tim Face Agency, grafički, dizajnerski je lijepo upakovao taj užas i predstavlja vam ga glavne tačke, ciljeve memoranduma 2. Umanjiti odgovornost Srbije za počinjene zločine. Pažnju javnosti zaokupiti optužnicama i sudskim procesima protiv građana BiH. Odvratiti pažnju javnosti od procesa u Hagu. Bosnu i Hercegovinu dovesti u položaj da odustane od tužbi protiv Srbije. Srbiju dovesti u jednak položaj sa stradalim i oštećenim državama u regionu. Insistirati na zatvaranju Haškog tribunala. Ratka Mladića procesuirati na sudu u Srbiji. Destabilizirati vlade Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova. Provocirati unutrašnje nemire i nezadovoljstvo u susjednim državama. Slabiti oštricu optužbi protiv Srbije. Pomagati odcijepljenje Republike Srpske. Insistirati na konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj, Kosovu i Crnoj Gori. Izvršiti tranziciju srpske zajednice u regionu u unitarnu srpsku zajednicu. Zaustaviti odvajanje Vojvodine. Spriječiti regionalizaciju Srbije. Oslabiti djelovanje islamske zajednice u Sandžaku.
Sam dobio izvještaj analize, ogroman broj ljudi koji su nosili Ahmediju su bez medrese. Nekoliko čak i običnih džematlija kojima je za tu prigodu stavljena Ahmedija. U suštini imami tu nisu ni bitni, iako je neki imam nije do kraja završio medresu, on ima džemat. A džemat je snaga koja ga podržava. Ipak posebna su priča upravo imami pučisti, kako ih naziva muftija Zukorlić. Oni su uglavnom sankcionirani zbog zlouporabe imamske dužnosti, jer su se bavili u islamu zabranjenom aktivnosti pravljenja zapisa. Njih je predvodio upravo naš sugovornik, kojeg je u večernjim satima jednom i policija zatekla kako otkopava grob Srbina, koji je poginuo 1943. godine, čime je navodno želio skinuti čini sa neke nesretne obitelji. Pa, nema tu nikakvog prekršaja nije bilo. Ja sam tišao da pomognem, učinio sam sve da pomognem, obavešteni su svi, porodica ta koja je bila, mislim da ne bismo sad ulazili u to.